Ćao svima, dobrodošli u 16. epizodu playliste Renoviranje salonca. Radovi se bliže kraju, a ja ću vam danas pokazati korak po korak kako se montira usponski tuš. Usponski tuš, osim baterije sa ručnim tušem, posjeduje i stup sa takozvanom tuš ružom koja se pruža iznad glave. Pored modela sa vidljivim stubom, postoje i ugradni modeli gde tuš ruža izlazi direktno iz zida, koji se instaliraju na malo drugačiji način. Konkretno, u ovom videu pokazat ću vam kako se montira Rosanov usponski tuš iz serije S2, a postupak montaže vrlo je sličan i za druge modele ili proizvođače. Proces montaže može se podeliti u 7 koraka. Ekscentar ili ekscentrično koleno za bateriju je spojni element koji ima dva muška navoja koji se nalaze blago razmaknuti u strani. Ovakav dizajn omogućava korekciju finalne pozicije navoja koji ostaje napolju blagim odvrtanjem ili zavrtanjem ekscentra. Zbog čega je ovo važno? Razmak između sredine priključaka za hladnu i toplu vodu na svim baterijama iznosi tačno 15 cm prema standardu koji važi na našem području. Opisani dizajn ekscentara omogućava ugradnju baterije, čak i ako razmak između vodovodnih priključaka u zidu ne iznosi tačno 15 cm. Ugradnja je obično moguća ukoliko razmak između priključaka u zidu varira do 2 cm, to jest ako se nalaze u intervalu od 13 do 17 cm. Ekscentri se međusobno razlikuju po dužini. Postoje ekscentri dugački 38, 42, 50 ili čak 80 mm, a potrebna dužina zavisi od razdaljine između vodovodnih priključaka u zidu i površine pločica. Što se priključci nalaze dublje u zidu i dalje od pločica, to je potreban duži ekscentar kako bi se ta razdaljina premostila. Jedan navoj ekscentra ima promer pola cola i on se zavrće u priključak u zidu. Pre zavrtanja, oko navoja je potrebno zamotati kudelju, teflonski konac ili teflonsku traku kako bi spoj dobro dihtovao. U mom iskustvu teflonski konac pokazao se kao najjednostavniji za rad. Konac se mota udesno. Prilikom motanja treba voditi računa da on bude sve vreme dobro zategnut kako bi tesno prionuo uz navoj. Kada ceo navoj bude bio prekriven koncem u najmanje 2 sloja, kraj konca odsecite, malo zagladite navoj rukom, a onda ga zavrnite u priključak u zidu. Zavrtanje započnite rukom, a zatim ga nastavite pomoću ključa ili vodoinstalaterskih klešta. Kada osetite da otpor pri zavrtanju postaje i suviše velik, stanite sa zavrtanjem. Nikada ne zavrćite ni jedan element korišćenjem maksimalne snage jer to može dovesti do oštećenja. Kada montirate oba ekscentra, jedan na priključak za hladnu vodu, a drugi na priključak za toplu, potrebno je podesiti finalne pozicije oba ekscentra, tako da baterija može da se montira. Najjednostavniji način da to proverite jeste da prislonite bateriju uz navoje i pokušate da je zavrnete. Kada baterija legne, proverite pomoću libele da li ona stoji potpuno horizontalno. Ako libela pokazuje odstupanje, moguće je izvršiti dopunsko fino podešavanje pozicije baterije pomoću takozvanih dodatnih navrtki. Dodatna navrtka sastoji se od dva ekscentrično postavljena navoja od 3/4 cola, jednog muškog i jednog ženskog, a montira se između ekscentra i baterije. Prilikom montiranja navrtke na ekscentar nije potrebno koristiti teflonski konac, jer dihtovanje obezbeđuje gumica unutar navoja koja dolazi uz navrtku. U slučaju da koristite dodatne navrtke, ne zaboravite da između ekscentara i navrtki stavite rozete. Baterija se montira zavrtanjem matica od baterije na ekscentre ili dodatne navrtke. Zavrtanje je najbolje da obavite pomoću plastičnog viljuškastog ključa koji je došao u samu bateriju. Ovaj ključ napravljen je tako da prestane da radi kada se dostigne idealan obrtni moment pri zatezanju, a plastično telo ključa neće oštetiti osetljivu površinu baterije. U slučaju da niste koristili dodatne navrtke, između ekscentara i baterije stavite rozete. Rozetne služe tome da pokriju rupe u keramici oko vodovodnih priključaka. A šta ukoliko rozetne koje su došle uz bateriju ne pokrivaju ove rupe? Nema potrebe za panikom, jer vrlo verovatno u najbližoj radnji za vodu postoje šire rozetne koje će ove rupe pokriti. Neposredno pre zavrtanja baterije obratite pažnju da li su gumice ili ti gumeni zaptivači unutar matica na svom mestu.
Ukoliko gumice nedostaju ili su oštećene, kupite nove i zamenite ih, jer će u suprotnom doći do curenja vode oko spojeva. Nakon montaže baterije potrebno je montirati stub sa tuš ružom. Stub se obično sastoji iz dva dela, ravnog i zakrivljenog. Jedan kraj ravnog dela stuba postavlja se direktno na bateriju, dok drugi kraj ima dvojaku funkciju. On omogućava fiksiranje stuba za držač koji se postavlja na zid, ali i formiranje pokretnog spoja sa zakrivljenim delom stuba. Uzmite držač stuba i stavite ga na adekvatan kraj ravnog dela stuba. Ravan deo stuba sa držačem sada postavite na bateriju, ocrtajte krug oko rozetne od držača, a zatim uklonite stub sa baterije i skinite držač. Držač se pričvršćuje za zid pomoću tipla, a njegova pozicija nalazi se na sredini ocrtanog kruga. Izbušite rupu pomoću specijalne burgije za keramiku, čiji dijametar odgovara dijametru tipla. Nemojte koristiti obične spiralne burgije za probijanje keramike, jer će doći do krzanja i pucanja pločice. Spiralne burgije možete koristiti tek nakon što je keramika potpuno probijena, kako biste produbili rupu u zidu do potrebne dubine. Kada probušite rupu do kraja, postavite tipl i pričvrstite držač stuba za zid pomoću vijka. Nakon pričvršćivanja držača stuba za zid, potrebno je montirati ravan deo stuba. Kao što je već rečeno, jedan kraj postavlja se na bateriju, a drugi se ubacuje u držač. I jedan i drugi kraj stežu se već ugrađenim šrafovima pomoću imbus ključa koji je došao u pakovanju. Pre postavljanja ravnog dela stuba na bateriju, ne zaboravite da na njega navučete držač za tuš. Vodite računa da podesite poziciju ravnog dela stuba, tako da on bude paralelan u odnosu na zid, tako što ćete podesiti dubinu do koje je on ušao u držač stuba neposredno pred zatezanje šrafova. Zakrivljeni deo stuba spaja ravan deo stuba i tuš ružu. Tuš ruža montira se jednostavnim zavrtanjem matice na predviđenom kraju. Kao i do sada, vodite računa da se gumica unutar matice nalazi na svom mestu. Formiranje kliznog spoja sa ravnim delom stuba je nešto komplikovanije. Prvo namaknite pokretnu maticu. Onda stavite 3 specijalne gumice, takozvane O-ring zaptivače, tako da dođu na 3 ulegnuća u kojima je predviđeno da stoje. Zatim uzmite kesicu sa sredstvom za podmazivanje koje je došlo u kutiji i obilato podmažite kako deo sa specijalnim gumicama, tako i unutrašnjost ravnog dela stuba u koji ovaj deo treba da uđe. Budući da su O-ring zaptivači skloni pucanju prilikom trenja, moj savjet vam je da obavezno potrošite sav sadržaj kesice kako biste to predupredili. Nakon podmazivanja, ubacite zakrivljeni deo stuba u ravan i gurajte ravnomerno na dole dok on ne uđe. Na samom kraju zavrnite pokretnu maticu koju ste malo pre namakli i montaža stuba je gotova. Ukoliko O-ring zaptivači ipak puknu, ne očajavajte. Oni se mogu kupiti odvojeno od baterije u dobro snabdevenim radnjama za vodu ili u zvaničnom servisu. Na samom kraju potrebno je još samo da montirate ručni tuš. Glava tuša zavrće se na jedan kraj creva, a drugi kraj creva zavrće se na bateriju. Dihtovanje obezbeđuju gumice, pa pre zavrtanja treba proveriti da li su one na svom mestu. Ručni tuš kači se na držač za tuš koji smo u ranijem koraku navukli na ravan deo stuba. Montaža je gotova i sad na red dolazi testiranje sistema. Probajte da li radi ručni tuš, a zatim aktivirajte tuš ružu. Ako dolazi do curenja na nekom od spojeva, verovatno ste zaboravili da stavite gumicu. Osim toga, može biti i da je gumica pukla, mada je ovo manje verovatno u slučaju standardne gumice, a više verovatno u slučaju O-ring zaptivača. Bilo kako bilo, takav problem lako se ispravlja demontažom problematičnog dela i zamenom gumica. Nadam se da sam uspeo da vam rasvetlim proces montaže usponskog tuša. Ako vam je ovaj video bio koristan, stavite like, a mi se vidimo u sljedećem videu. Srećan rad i svako dobro!